Yo, DJ March and the place to be. Yo, puto 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 balangoy, hoy hoy. 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 Daghan na maligyaog sa puto balanghoy. Nagkalat-kalat bisan asa sa lugar. Bisan asa sa lugar sa syudad sa Davao. Pero sa una lang yun to, ambot lang yun karon. Ang puto balanghoy pang masa kaayo. Tag 5 pesos na masulbad na juga. Samot yun na sa mga estudyante. Inana yun ang puto balanghoy. Lami kaayo ang puto balanghoy. Parisan dayo ni Moksikwati. Pwede pod og kanang Diyos. Grabe yun na ang mga toppings. Unang toppings yun sa puto balanghoy. Kana yung naagyoy butong-butong. Butangan dayon og daghang star margarine. Star margarine puno ng vitamins. Unya palay-lay-lay dayon og asukar. Puto balangoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. Pag-abot sa katuigan og panahon, gipa-upgrade yun ang puto balanghoy. Ang puto balanghoy gipadako na yun. Sa Mutiya dapit sa may City High. City High yun sa Davao City. Atbang sa ilang eskwelahan. Mao din na ginatawag og binagol. Binagol yun na puto balanghoy. Dagko kaayo ang binagol. Wako kabalo og tagpila na yun. Nakita nako sa social media. Daghan na yun og butong-butong. Gibutang-butangan og star margarine. Star margarine puno ng vitamins. Star margarine puno ng vitamins. Star margarine puno ng vitamins. Unya gilanay-lanayan din og asukar. Daghan kaayo ni palit kay nakita nako sa Facebook. Pati gyud ang mga vlogger. Gi-vlog ang ilang tindahan sa puto binagol og sa dapit sa City High. Puto balanghoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. Puto balangoy, hoy hoy. My name is DJ Mars and the place to be. Yo.